Sasa vyageze gute uno musi kuri ku mugaragaro biriko bigenda gute muri quartier abantu bayakiriye gute na wewe wayakiriye gute yes biko bigenda gute nuko rero ni Uncle Bimomi Classic oya musaza umeze fresh Salama mzee baba fresh poa poa unyama niko poa wewe naona umetulia nije ndumurozi cyangwa ni wari umureza Nunda rumuruzi. Yes kari mu kigano hit music musaza. Urakoze cyane. Yes na tuherukana ngaha ino ndirimbo umuruzi itaraja ahabona. Uno munsi tuharura umunsi wa kane tuja munsi wa gatanu igiye ahabona. Imaze kuja ahabona itariki 10 hari kuwa gatanu abantu bayakiriye gute selora feedback wagiye uraronka kuko abantu benshi bibaza yuko umuruzi yo bari umuntu mu gisuma patata abantu bayakiriye gute. Novuga umerukira ngana narakubwiye ati warambaje ati kabuki hakigiye kinini ndakubwira ati uitondamira ibinoze no kuvuga ikazi ni nziza bayakiriye neza harabaye mu kwitanga cyane kugira kuba kigende neza niyo mpamvu ndabishima kandi kuba niyo mpamvu ifite umuvuduko kuko ni kintu abantu hari amazi kintu cy'ameza 2 du public song niyo mpamvu abantu bari bayindiranye igishika niyo mpamvu gushika kuno munsi iminsi ine iri YouTube mu kwezi 2005 ni support nini y'abafana Yes ari umuntu gigiza kuvuga ati igitume iri kiragenda yiruka peut-être nuko mwakoza ama challenge yabaye menshi mu mastati y'abantu nico cyatumye abantu bayikunda canke bayitega n'igishika cyinshi ni vyiza kuko benshi bakoze ama challenge nabonyene baraya postinze kandi na benshi bakoze ama challenge ama link indirimbo imaze gusohoka barazi postinze ndovuga yuko ari ibintu nyene vyabaye neza cyane cyane kubera bavuga ngo Msema Kweli TV irafise inguvu yisangije gusumba abandi ndovuga ko ari management ibikora neza muri Burunga n'ahandi Yes indirimbo yasohotse ariko ari ikintu kimwe ngomba kubaza kuko kenshi ndakunda gukubita chabo kuba Queen video bawe bagaragaye kuri no ndirimbo nta numwe bigaragara yuko yigeze gupostinga na link habaye ikibazo cyahe kuri ico ikintu uvuga aba video vixen twakoresheje twarabarishe ico kintu naje nicyo kintu cyantangaje maze kubona umunsi wo guhera kuri coming soon ntabwo bayipostinze no indirimbo isohokeye ntabwo bayipostinze ariko twegeye muri Msema Kweli ntacyo bidutwaye kuko dufite inguvu yacu dufite abafana bacu niyo mpamvu atabintu byatari kuko nako berafise abafana biwe urumva fifite abafana banje gusa ikintu novuga barakosheje kuko barigeze gupostinga post ati udushaka dukorana akazi aturi huku ariko natangaye ko twabarishe ariko kazi bakaba batayisupportinze ariko nta kabaya ikazi racha genda imbere nta kirava Always ku bantu bose basanzwe bakora entertainment mu gisagara ca Rumonge aba promoter bose ubona bose bariko bara supporting igikorwa cyawe bariko baritanga kabisa ndabashimire kuko ngiye kuraba aba promoter bose bo mu Rumonge benshi barayishigikiye indirimbo bariko barayipostinga ni ikintu cyiza kuko niyo ndirimbo novuga muri uko kwezi nta muririmbyi afite track ntabwo ari video ijya ni video nziza si kwirarira ariko ukuri kuravugwa nta muririmbyi ngamurimo ngafite track nk'umurozi niyo mpamvu akeza karigura buri muntu wese niyo mpamvu ariko arayisupportinga bivaye n'ukuntu ari gikorwa cyiza yes umwundire avanye ko twumviriza umurozi umwundire gato tugaruka inyuma gusohora igisuma gusohora umurozi uno munsi kubwawe nka Uncle B kuri izi video zibiri umaze gushaka umugara kubwawe wibona muri he level ugezemo novuga level kuko uko twataye icyambere cyo nashima Imana nkashima na management Msema Kweli bashoboye kunshigikira no bakinshigikira so novuga yuko aho natanguriye no gushika difference cyane kandi gisuma n'umurozi biatandukanye ni byiza kuko ari umuziki ukagenda ku ntambwe ku yindi ku ngazi uva ku ngazi uja ku yindi nicyo kintu shima kuko uko vyari siko bimeze ubu naje ndibona ati ndiko ndakora neza
uvuye ku igisuma uti umurozi uno munsi ejo turashaka kubona Ankobi yasohoye indi ndirimbo yise umuganga w'igifitirizi none uyu ni igisuma uyu ni umurozi none ntiyacaza uwo bavura bose so novuga feedback mpura nazo abafana bambwiye ati Ankobi ati mwana wa mama turagufana ariko ntumere nka Orega ati Orega yadutwaye mu mudiho umwe so novuga Zuku kompa ni ibintu nzi ariko harabamo track za vibe atabafana reka tubahe vibe wa vibing nk'amace dukora n'ama track ya kompa neza icyo ndabasezeranya nuko tugiye gukora track nyene zige ntitugume mu ntuze muri style imwe ko naronse izo feedback bambwira ati ati gisuma umurozi bimeze neza ariko cyuduhindurira nato abafana tubandanye tuyinjoye uti rero turashaka kubona n'amapiano cyangwa reggae music amapiano wapi gato ya reggae music kompa Zuku ishuka mai let's go nimba ari umuti narauriye mu rukundo urashobora kuguha umuti unakula dawa mambo nakuwa hivyo unakuwa kama kayeyo unakuwa kama zoba ariko ugiye kuraba sio mumuti bari urukundo naleweshwa ndio hivyo brother mtu analewa kwa mapenzi na nini maza kikuita oya we dogo njoo hapo naambia maza achana na mimi mke wangu mimi ndo familia yangu wewe si ndio hivyo mapenzi yanakuwa hivyo jamani kweli mapenzi no yes today office abakukurikirana yes bamaze kuraba ino ndirimbo barenga 4,400 twababa 5,000 uno munsi umurozi ku bwawe uvuga yuko wibaza yuko vipi ni wadogo ni wengi awe nakuwaje oya uko turiko turagenda nukuri ndabishima kuko ugiye kuraba limwe ndakubwira ati inyuma nuno munsi biratandukanye abafana bariko baranyitaho urukonde kwikazi no kuri barayishikira sino bavuga nabi ariko babandanya ahubwo babinkorera cyane na cyane babandanye basharing kazi shike kure cyane wibaze yuko ino song kubwawe nka Ankobi Mwami Classic ino song ugire kugereranya n'ingene abantu bakuvuga mu ndwi imwe yo ifise nk'abarozi bangaye reka tubihimana ariko ikintu nagomba saba abafana turi ku munsi wa kandi tugomba tukwize amajana 5,000 ndabasavye mu nzu abafana banje ndi umuntu wanyu dukwize basi na DK K10 mu ndwi imwe zobashimye ndabakunda cyane babifasha mu makomentera n'umusaza yitwa Zitonda Antoine Godfather yanditse ati ongera sana Njombe unyama umetisha ndani ya song hii ya umurozi unasemaje hizi comment msanii wewe hapo ni mtu ambaye ana support kazi za Rumonge Godfather sio sharp sana ubundi musaza yanditse charmante yanditse ati ewana ubundi Ankobi wari watunyoteje sana cyane msaza kutoka Gisuma umurozi suna kama kidogo ulikuwa nilikuwa nimepotea kidogo sasa ndio hivyo ndio vitu ambavyo nilikuwa nasema kuwa uwitonze ari kamera ibinoze ariko naho noza ndabatevye uko ariko tugakora akantu keza bakayinjiye ntacyo bitwaye uno munsi Ankobi igisuma wifatiye amasana mu gisagara ca Rumonge yes hama umurozi wifatira encore mu gisagara ca Rumonge twaraja butsedama ni toujours mu gisagara ca Rumonge yes ikibazo canje kihagaze ngaha ibibanza mufatiramo amasanamu biroroha ko mu bironka aho baraguma abantu bafise ibibanza umenga barazingwa kidogo abafite ibibanza kabisa ntabwo batorohereza kuko ugiye kuraba igisuma hariho image za hajya birimba kugira twemere ngurube kugira twemererwe kuhakorera twagiye mu batubwiye ati kugira mukorere ibintu ngaronda secteur turayagana baturungika handi hantu urumva byaratwaye uburyo ibibanza kabisa biracya bayimpambamye ukuntu ariko kimwe gusa naho byogira ni kazi kagenda neza n'amahoro masa hama ku murozi ndakeka na urabizi ikibanza cha Castera ni kibanza kiriho ni kibanza kiriho guhera 100 kuduga amakuru ndayafise urumva nibanza biriho gusibye byose ndashimira management msema kweli kuko
bavuga ati reka dukore ikintu cyiza naho twoteba gato ariko dukore ikintu cyiza ya yes muri video ya umurozi hari tattoo werekanye mu kuboko iyo tattoo yari mu ntumbero ya video canke jusqu'à maintenant iyo tattoo uracayifise iyi tattoo ndacyayifite Msema Kweli TV ku kuboko iyi tattoo ni Rebo yanje nkunda cyane ya ndayishize kuko Rebo ndayikunda muri makasi no shobora no gutanga amaraso nitangiye Rebo yanje tugaruke kwa Uncle B Mommy Classic yes ino ndirimbo uvuye ku ndirimbo igisuma umurozi yes ni gute Uncle B tutarakubona mukoranye collabo yes n'abaririmbyi basanzwe bari muri Msema Kweli TV haba habuze iki kugira mukorane collabo canke ukore collabo na wundi muririmbyi kuva winjiye muri Msema Kweli TV Uncle B nituragira tukubona ukoze collabo cette fois-ci nibazere ko après dushaka kubona collabo so novuga yuko ivyo nkora ni imipango ya management muri Msema Kweli kuko hari n'umufana ya telefonye aho naheruka ngavuga ati turashaka gukorana track na no muri Msema Kweli TV CEO Fenji ariko ndamubwira ati track izakurikira tuzaraba tuvyige ko tuzoraba dukore kuko ya kavuze wewe ni indirimbo zibiri foko ducanga basi sivyo none abafana tukaba ha track turi kumwe nka Rebo ya Msema Kweli ndikumwe na Fenji ya ica abafana narakibemereye track irahari izoza kandi vuba cyane yes hari abantu gushika ubu bataramenye ko Uncle B Mommy Classic yashize ku mugaragaro indirimbo umurozi niki ubabwiye ya icyo nababwira ariko icyo nizeye neza nta muntu atunze telefone awaha mu ntara ya Burunga atazi yuko nakoze igikorwa umurozi yuko iri kuri YouTube kwa sababu katika watu ambao wanambwembwe mtandaoni kama kuna watu 5 nimo kwa hiyo sasa iwe isiwe kama kuna mtu ambaye anafuatilia industry hapa Rumonge shabo bari bake ariko nko bari karanyumviriza iyo kaza tarayibona nashaka kumubwira ati ja YouTube andika Msema Kweli TV ikazi za Uncle B niho zijya ati hama ugire subscribe uduhe na comment ati Uncle B bikoze neza cyanke hindura ibi kuko abafana nibo bazi umuziki twege turarekura hama abafana bakavuga ati harano muha mwakosheje uku hari ivyo bitagenda neza no bikosore tukaca tumenya ati reka dukosore uku ya icyo ndosaba abafana nibagende muri YouTube bandike Msema Kweli TV kazi zanje niho ziri hama au si watu support yes ndakubaza ikibazo gato cha uchokozi abasema cha uchokozi muri ku kwezi kwindwi wibaza yuko hari umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo ifise amasanamu azaza asumba mu sinkeka utaranaheza no kivuga yareka kubera iki warabaroze bose sinabaroze gusa sure ni bimwe ndakubwira urazi ko ndakubwiye budget umurozi yatwaye na budget igisuma yatwaye sivyo so birashoboka ariko gusa icyo nshimira kwanza management yanje nuko yitanga mu bikorwa so hakaboneka izindi management zitanga mu bikorwa byaririmbyi byo bavyiza ariko ku ruhande rw'umuririmbyi ngakora ibintu sinkeka ariko gusa Mungu mbere reka turindire ikazi nazizoza ariko umurozi sinkubeshe kuna feedback nilipataga wakanambia na Uncle B mbona inyimbo fimbo wewe tunakuweka kwenye nani sehemu za kina Orege watorege ni Orege Uncle B atabwo rindira ibiri imbere nivyo vyiza kuko tugenda ku ntambwe kuyindi okay ujamana jiamini sana ni ukweli kuna watu waza kuja wakapiga kweli kitu wakaangusha mzigo ngoma baba mimi hivi nakuaga nafungukia hata mafanzi ndo maana naitwa Msema Kweli nipo kwenye Rebo Msema Kweli na ndo maana sitaki ni ongee uongo mafanzi waje kuna vibana wakati mimi ni Msema Kweli okay yes neno moja kukumaliza neno moja tutupio kwanza Msema Kweli TV uko ndani neno moja tunawaambia nini jamani neno moja niki tubabwiye Msema Kweli TV ikintu tubwira Msema Kweli nka Rebo supporting ibandanye bikora ibandanye supportinga nkuko muri conference bavuze ati twege abasani bafite impano imiryango iruguruye nibazo kwitinya ntacyo bitwaye hama Msema Kweli ndayishimira
kuko nimwe ndakubwiye ati byose ndabikesha Msema Kweli. Ejo uko byari bimeze no munsi hari difference, niyo mpamvu nshima cyane amanirebo nishimira nirebo nkunda cyane n'abafana babandanye badusupportinga na shout out sana kwa CEO Fenji Bisho. Asante sana. Okay, tuwatupie neno moja tubabwira abantu akajambo kamwe abantu bakunda kuvuga yuko Msema Kweli TV lebo yishima cyane. This is amajambo bavuga nkayo oya mnachonganisha huko jamani. Haya Msema Kweli si lebo yishima. Msema Kweli ntabikoresha amajambo. Msema Kweli wanaweka vitendo, niyo mpamvu ubona wanaweka hela anakwepa kukubali. Unajua CEO Fenji ndo alikuwa ndo siku nakumbuka siku moja anambiaga hivi oya msanii wangu wako B hela ndo Msema Kweli. Bas ni lebo ambayo inaachia ili kazi iende safi, na ndo maana pole kumbe niwezewana kuna msanii ataachia kazi kama hii nikasema sizani ariko gusa ndabashimire cyane kuri support bampa babandanye babikora kandi Imana ibahezagire. Thank you so much. Muri rusangi tubabwire abasaza bombi bariko twumviriza niki ubabwiye nka Kobi, kuko byasukewe umwaka uri kuragenda hari ibindi bikorwa uri kurategura. This umurozi yes ubabwire iki kuri umurozi ku bindi bikorwa biko biraza qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ça novuga ku bikorwa biriko biraza yuko nkuko navuze ati ibi imbere ni hari umuririmbyi Grand Frère yitwa Tiger Breeze niho akunda kuvuga ati imbere ni heza. Ati imbere ni heza. So ikintu novuga Msema Kweli ifite ibikorwa byinshi cyane, kandi oni yageze kumbwira ati Uncle B tukore back to back. Ubu bajya barindiye ameza ndakeka bitazosubira, ahubwo ni buri kwezi, kuko Msema Kweli yaje guhindura n'ibintu byinshi. Support uti urakeneye, irakenewe support cyane cyane gose ku bafana n'abandi bantu Oya wamwumvise umurozi ndio anatoka zake studio baba. Bana shout out sana, nikushukuru sana, nizere yuko gikorwa kizogenda neza, kiko kiragenda neza. Asante sana. Yes, shout out. Hari abantu ushaka gushimira kama gushika no munsi umurozi igeze ngaha? Abonoshimira reka nshimire kwanza ubwa mbere watanze uburyo Big CEO Big Ma Fenji, reka nshimire na manageri wanje Ausio, reka nshimire nabo turi kumwe bose muri Rebel Msema Kweli bitanga gusharinga linki. Hari Ohanesheni, hari Jamesi, hari Secretary bose reka mvuga ati sharap sana. Reka nshimire n'abaniga banje ba supportinga Team Mendevre unyama sana. Yitwa Team Mendevre. Uko vizuri baba. Yitwa Team Mendevre. Yes, merci beaucoup, reka ndagushimira sana Uncle B Mwami Classic. Jenda guherekezana umurozi tena.